работа наших артиллеристов и танкистов после ведения тяжелого боя. Entah apa yang ada di pikiran prajurit ini, alih-alih melanjutkan perjuangan bersama kubu Ukraina, prajurit ini justru melakukan pengkhianatan. Ya, sebuah rekaman baru-baru ini sedang hangat dibicarakan warganet pada Rabu, 1 Maret 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kesaksian dari seorang tentara bayaran Amerika yang sebelumnya bertempur di pihak formasi Ukraina, lalu pergi ke pihak Rusia dan memberikan banyak informasi tentang aktivitas angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Hal ini tentu memperkeruh konflik antar dua negara bertetangga ini. Hingga saat ini, belum diketahui pasti apa alasan dari tentara Amerika itu melakukan hal tersebut. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Все, что останется от хохлов, если они не это самое, не сдадут. Вот так. Да, только что взяли высоту. Набрали трофеев высоты 179. Американские гранатометы, мини-джавелины, сухпайки укропские. Вот, пусть почаще делают ему ленд-лиз, привозят ВК, а мы соберем и будем пользоваться. Отряд «Черная мама». За рубежа! За черную маму! Огонь! Вадим! Гори! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.